ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosuye yarebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu. Na makuru mashya tugiye kubagezaho, aho igisoda cy'u Burundi gikomeje gukaza ingamba kubijyanye n'ubwirinzi bw'igisagara cya Uvira. Ibiro bikaba bikozwe nyuma y'uko igisoda cy'u Burundi cyamaze kwigizayo inyeshyamba zarimo zisatira uyu mujyi. Turi buze kandi kubabwira amakuru akomeye kandi atosoye, aho bivugwa ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyamaze guhabwa ibifaru birenga 100 by'intambara. Ibiro ni bitanzwe na sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu izwi ku izina rya International Golden Group, aho biteganyijwe ko ibi bifaru bigomba kuza kuvuta icyuho kimaze iminsi kigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu makuru arebana n'ububanyi n'amakungu tubabwira ko u Rwanda n'u Burundi byagiranye ibiganiro bijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byombi. Nubundi tukiri muri aya makuru arebana n'ububanyi n'amakungu, turabwira ko General Ken Rugaba Muhozi yageze i Kinshasa bwa mbere mu myaka irenga 20. Turaza kureba rero impamvu ikomeye ikomeje kugenda igaragara. Naho mu yandi makuru turaza kubabwira ko amakamyo arenga 31 yaratwaye ibikoresho by'igisirikare cya DRC yacyuwe anyujijwe mu Rwanda. Turaza kandi kubabwira ko Donald Trump yavuze ko igihembo cyihutirwa cyitiriwe Nobel kubera ibyo yakoreye u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru atosoye tugiye kugarukaho mu buryo burambuye. Ngusabe niba ari bwo bwa mbere dukurikiye ufyonde sabone maze wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kubana natwe nga kuri imbonesha kuri bagezaho amakuru abatosoye. Reka duhere Uvira turebe uburyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukora operasiyo ziteye ubwoba ndetse zidasanzwe. Ni mu rwego rwo gukumira ibitero bikomeje kugenda bisatira uyu mujyi wa Uvira. Amakuru dufite nuko kugeza ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi cyahinduye ibintu, aho cyatangije gahunda nshya yo gukaza umutekano mu nkengero za Uvira, ahazwi nko mu duce dufatwa nk'inkengero zishobora kuba zatuma mu gihe imitwe yitwaje intwaro yakinjira muri uyu mujyi byashyira ibyago bikomeye ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru mashya y'ubutasi yatanzwe na Unité Spéciale de Renseignement y'igisirikare cy'u Burundi yagaragaje ko hari ibikorwa bihungabanya umutekano byari byateganyijwe mu duce twahitwa Kabindura, ahitwa Kalundu ndetse no muri uyu mujyi wa Uvira. Ibikorwa rero byarimo gucengera mu ishyamba no gutegura ibisasu bikomeye bizwi nka engage explosive improvisé, aho bitangazwa ko ibi ngibi igisirikare cy'u Burundi cyaciye kirabitahura mbere y'uko biraba. Igisirikare cy'u Burundi kikaba cyahise gitangiza operation preventive, ikaba rero ari operation ikomeje kugenda ikorwa mu rwego rwo kwagura zone ndetse no mu nkengero za Uvira kugira ngo ibice byahitwa Bwegera, ahitwa Runingu, ahitwa Shanje biro bikaba byakozwe binyuzwe mu kugaba cyase mu kwagura patrouille mixe ziganjemo force de force spéciale ndetse na force terroriste classique. Hamwe rero biranavugwa ko ari inkunga ikomeye izwi nka unité de artillerie légale byagiye byongerwa muri ibi bice. Hari kandi gushyiraho ibice bagenzura mu buryo budasanzwe nko mu muhanda winjira cyangwa usohoka Uvira, cyane cyane ku bizambu byahitwa Kalundu, Kavimvira, aho se hashyizwe checkpoint blende zigizwe n'abasirikare b'u Burundi batoranyijwe bafite equipement de vision nocturne ndetse bikavugwa ko bafite n'ibikoresho bigomba gukumira inyeshyamba mu gihe zaza. Bivuze ko bafite intwaro ziremereye ndetse n'ibikoresho bibafasha kureba mu masaha y'ijoro. Kari kandi drone FARDC ikoresha mu butasi zongerewe ndetse bigaragara ko ibiri gukorwa byose biri kuba byajyana n'amakuru bafite y'ubutasi ajyanye n'ibitero bishobora kwibasira ibice byahitwa Mulungu, ahitwa Kabindura, ahitwa Runingu. Aha rero ubutasi ndetse n'igisirikare cyaguye akazi nk'uko bigaragara. Hari kandi kongera ingabo mu bice bikikije umupaka, aho bitangazwa ko hari kompanyi mobile zikomeje kugenda zizanwa muri ibi bice zirimo ingabo zatojwe kurwanira mu mashyamba ndetse zifite n'ubunararibonye mu buryo budasanzwe. Hari icyegeranyo cy'ubutasi cya
cyatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi ku munsi w'ejo ku itariki 20 Ruheshi umwaka wa 2025 cyerekanye ko hari ibikorwa byo guhungabanya umutekano bizari biteganyijwe byagomba gukorwa n'umutwe mu 23 maze bigakubita ahababaza igisirikare cy'u Burundi. Biravuga ko rero kuri ubu bagamije guca intege ibikorwa bya gisirikare bishobora kwibasira umujyi wa Uvira, gutera ndetse no kuba babasha kuba baha icyizere abaturage. Ibi rero byose nibyo bari gukora. Biravuga kandi ko kuri ubu ngubu ibiri gukorwa byose biri kuba mu gihe igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo gikomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Amakuru aravuga ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri kwakira ibimodoka bya burende birenga 100, kikaba rero kiri kubihabwa na sosiyete izwi nka International Golden Group IGG yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi rero byose nta kindi bigamije no gukumira umutwe mu 23. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cy'Injera ndetse kikaba gifite amakuru atosoye ya politike n'ubutasi. Africa Intelligence kiravuga ko ziriya modoka z'intambara zidatoborwa n'amasasu zatangiye gukirwa mu mitwe y'ingabo itandukanye ya Kongo, zirimo n'izihanganye na M23 zatangiye kwakira izi modoka. Iki gitangazamakuru kiragaragaza ko mu ntangiriro z'uku kwezi gushize kwa Gicurasi burende zibarirwa muri 30 zo mu bwoko bwa Kasa kabiri zageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zinjijwe mu cyambu cyitwa Matadi yerere mu ntara ya Kongo Centrale. Zibarizwa mu 10 muri zo zikaba zaretse zoherezwa byihuswe i Lubumbashi, aho mu ntara ya Katanga zihabwa abasirikare bo mu mutwe urinda Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubarizwa mu kigo cya gisirikare cyitwa Kibembe. Nk'uko amakuru dufite bigaragaza, izi burende byitezwe ko zigomba kwagura umubare w'imodoka regima y'ingabo 10 regima ya 13 y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwanisha imodoka z'intambara, ndetse bikavuga ko ibingibi bizabafasha kwirinda. Ingabo zahawe ziriya burende nizo zisanzwe zicunga igice cya Katanga muri iyi minsi gikomeje kurangwamo ubwiyongere bw'umutekano muke kubera imitwe yitwaje intwaro ya Mai Mai Bakata Katanga imaze igihe kinini iri mu mirwano ihanganye n'ingabo za leta. Iki kinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko impamvu nyamukuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze ziriya burende muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari ukugira ngo zongerere imbaraga ingabo zayo zihanganye nayo mu 23 mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho uriya mutwe ugenzura ibice bitandukanye birimo umujyi wa Goma na Bukavu yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. FARDC yakira ibifaru bya mbere bya Kasa 2 muri Mutarama uyu mwaka wa 2025. Ibibarirwa muri 50 muri byo byahise byoherezwa mu mujyi wa Kisangani na Kindu mu ntara ya Chopo muri Maniema mu rwego rwo kongerera ubushobozi ingabo ziriyo mu rwego rwo kwitegura operasiyo zidasanzwe. Iyi miji yombi irimo brigade zihuriweho n'ingabo zo mu mutwe w'abasirikare barinda Perezida Garde Republicaine ndetse n'abakomando mu mutwe w'ingabo zidasanzwe bazwi nka Brigade Gueprade. Nk'uko rero bitangazwa mu Gushyingo muri 2024 nibwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinye amasezerano n'iyi kampani yitwa International Global Group, amasezerano yerekeranye no kuyigurisha intwaro zigezweho. Muri aya masezerano akaba rero azarangira mu mwaka utaha 2026. Impande zombi zumvikanye ko Kinshasa igomba kwishyura miliyoni 70 bagahabwa brand 160 za Kasade ziriho imbunda zo mu bwoko bwa Canon do 20mm ndetse na mitrailleze 12.7 mm. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bikorwa mu rwego rwo kwitegura imirwano ikomeye. Byose ni ibikomeje kugenda bitangazwa ko bishyira ibyago bikomeye ku baturage, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko ibiri kuba byose ari ibyago ku baturage. Naho muri diplomasi bo byifashe gute? Reka tubabwire ko abayobozi ba Sena y'u Rwanda n'iy'u Burundi ku wa gatanu ku itariki 20 Ruheshi 2025 baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi umaze igihe
utifashe neza. Ibi biganiro by'impande zombi byahuje perezida wa Sena y'u Burundi Honorable Sinzohogera Emmanuel wari wasuye u Rwanda na mugenzi uyobora Sena y'u Rwanda Dr Karinda François Xavier. Sena y'u Rwanda ndetse n'iy'u Burundi bikaba rero ari ibintu bishobora gufatwa nk'intambwe ikomeye yabiri guterwa. Sena y'u Burundi mu butumwa yanditse ku rubuga rwayo rwa X yatangaje ko abayobozi ba Sena zombi baganiriye ku ruhare rw'inzego bayoboye mu gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Bagize bati Perezida wa Sena Honorable Sinzohagera Emmanuel muri iki gitondo yahuye na mugenzi we w'u Rwanda wari uri kumwe n'aba Vice Perezida be bombi mu ruzinduko rwemewe. Ibiganiro byabo byagarutse ku ruhare rw'izi nzego zombi mu gushimangira umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Sena y'u Rwanda igaruka kuri uru ruzinduko nayo yongereho ko ba perezida ba Sena zombi baganiriye aho bagize bati ku mikoranire binyuze muri diplomasi y'inteko umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukaba waratangiye kuzamo igitotsi mu mpera za 2023 mbere y'uko mu ntangiriro za 2024 u Burundi bufata icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi. Ni icyemezo Gitega yafashe ishinja Kigali gushyigikira no guha ubufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwayo. Ibyo guverinoma y'u Rwanda yakunze guhakana yivuye inyuma ikavuga ko nta mpamvu na nto yatuma bashyigikira Red Tabara. Burundi kandi bushinja u Rwanda kuba bucumbikiye abo bikekwaho kugerageza guhirika ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza muri 2015 ndetse inshuro nyinshi bagakunze kwerura ko umubano w'ibihugu byombi utazigera usubira mu buryo mu gihe bari abantu batazaba bararekurwa. Perezida wa Sena w'ibihugu byombi bakaba bahuye mu gihe mu mezi make ashize Perezida Evariste Ndayishimiye yakunze gukangisha u Rwanda kujya mu ntambara narwo. Ibyo benshi bagiye bavuga ko bishobora kuba ari ikibazo gikomeye. Ni mu gihe nyuma yo kurushinja kuba rufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye muri Red Tabara ngo kuko rwabinyujije muri M23 mu ntambara rurimo nk'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibivuga mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ariko leta y'u Rwanda ibi birego byose yagiye bihakana inshuro nyinshi kavuga ko nta ntambara irimo. Inshuro nyinshi abayobozi mu nzego za diplomasi b'ibihugu byombi bagiye bahura bakaganira uko bacubya umwuka mubi uriho, gusa kugeza ubu nta musaruro ugaragara uraboneka. Gahunda zo ziracyakomeje kugira ngo harebwe uburyo ikibazo cyarangira amahoro akongera akagaruka mu buryo bwiza nk'uko benshi bavuga ko bizaba ari inyungu kuri bose. Reka turebe uruzinduko rwa General Kainerugaba Muhoozi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Kainerugaba Muhoozi kuri ngubu ari Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku munsi w'ejo kuwa gatanu kw'indegenekerezo 20 ruheshi 2025. General Muhoozi amaze igihe kinini ateguza kugira uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yasobanuraga ko Perezida Tshisekedi ari umuvandimwe we kandi ko amukunda cyane. Mu mpera z'umwaka ushize General Muhoozi yatangarije ibingibi agira ati vuba nzasura mukuru wanjye Perezida Tshisekedi Kinshasa. Ni ubwa mbere nzaba ngeze Kinshasa mu myaka 22. Amakuru ava Kinshasa aravuga ko kwigenekerezo 20 ruheshi umwaka wa 2025 ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njiri hagaragaye abasirikare benshi ndetse bihuzwa n'uruzinduko rwa General Muhoozi. Abashinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahamya ko General Muhoozi yagiye kuganira n'abanyekongo ku musaruro w'ibikorwa byahawe izina rya Operation Shuja zo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Biteganyijwe ko ku itariki ya 21 General Muhoozi ari buze gusinya amasezerano avuguruye ya Operation Shuja hamwe na mugenzi we uyobora ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Jules Mbanza Mwirambwe nk'uko rero amakuru dufite bigaragaza. Nk'uko General Muhoozi yabivuze mu bishi bitandukanye biteganyijwe ko ari buhure na Perezida Tshisekedi. Gusa ibyo baganiraho ntabwo biramenyekana. Ingabo za Uganda zifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe ukorera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri kuva mu Gushyingo muri 2021 hashingiwe ku masezerano y'ibihugu byombi byasinyanye. General Muhoozi ubwe ataratangaza kuri uruzinduko rwe Kinshasa, gusa yateguzaga ko azasura Kisekedi. Yari yaravuze ko mu byo ateganya kuganira nawe harimo nuko amahoro yaboneka ndetse akagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko rero ubu turi buze kubagezaho amakuru akomeye nyuma y'uru ruzinduko dukurikije ibyo uyu mugabo ari buze gutangaza, kuko murabizi uyu ni umugabo ukunda gutangaza kenshi amakuru ajyanye na gahunda za politike ndetse n'igisirikare. Mugume hano rero turi buze kubabwira byinshi ku byo uyu mugabo ari buze kuba atangaza mu mwanya uri imbere. Reka dukomeze amakuru yacu tujya ku nkuru ikomeye nayo ikomeje kugenda igarukaho mu karere, igaragaza uburyo ki ibintu bihagaze, aho kugeza ubu bitangazwa ndetse byamaze kwemezwa ko amakamyo arenga 31 yanyujije ibikoresho bya SADC mu Rwanda. Ibiro bikaba biri mu buryo bwo kurangiza ubu butumwa. Nkuko rero amakuru atugera bivuga, ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zitaha, ari nako rero zicyura ibikoresho zakoreshaga zihangarira umutwe mu 23. Bikaba ari ibikoresho byanyujijwe mu Rwanda. DRC yatangiye gucyura ibikoresho byayo ku itariki 29 Mata 2025 hashingiwe ku cyemezo cyafashwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC ku itariki ya 13 Werurwe 2025 mu rwego rwo gucyura ndetse no guhagarika ubutumwa bwayo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyiciro kigizwe n'amakamyo 31 atwaye ibikoresho n'abasirikare 7 cyatashye kuri uyu wa gatanu ku itariki 20 Ruheshi 2025 saa 8 z'amanywa, nibwo rero ibi bikoresho byanyuze mu karere ka Nyabihu ahazwi nko ku Mukamira. Bikaba rero ari ibikoresho byinshi nk'uko bigaragara. Ingabo zari muri buriya butumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC zatangiye gucyura ibikoresho kuva ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 zinyuze mu Rwanda. Nk'uko bigaragara kandi bigatangazwa, birakaba ari ibikoresho biri gucyurwa mu rwego rw'uko urugamba barimo burasirazuba bw'iki gihugu bisa naho bwamaze kubananira, ndetse byagiye bigaragara kenshi ko umutwe wa M23 wagiye ubarusha imbaraga mu buryo budasanzwe. Mu yandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu gisata cya diplomasi, reka tujye kuri Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangaje ko akwiye guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera ibyo avuga ko yakoreye ibihugu biri mu Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze iminsi biganira ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gushyira iherezo ku amakimbirane amaze imyaka 3 hagati y'ibihugu byombi. Ni amakimbirane yatewe n'intambara ingabo za leta ya Kinshasa zirwanamo n'umutwe mu 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Trump mu butumwa yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe Trump Truth Social yavuze ko we n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio bashoboye kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi ibisabaturanyi. Ati, nishimiye cyane gutangaza ko mfatanyije n'umunyamabanga wa leta Marco Rubio twashoboye gutegura amasezerano meza cyane hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara yabo yamenekagamo amaraso mu buryo bukomeye, ikanabamo impfu nyinshi ziruta izabaye mu zindi ntambara kandi byagiye bikomeza mu myaka 20 ishize. Trump yatangaje ko kuwa mbere ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo abahagarariye u Rwanda na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazashyira umukono kuri aya masezerano bitandukanye n'ibyaherukaga gutangazwa na Washington ko azasinywa ku itariki 27. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yavuze ko ibyo yakorewe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu bitandukanye byakamuhesheje amahirwe yo kwegukana igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cya 2026. Ati, bakampaye igihembo cyitiriwe Nobel kubera ibyo nakoze mu Rwanda na Kongo, Serbia, Kosovo ni henshi, ariko icy'ingenzi kurusha ibindi nibyo nakoze mu Buhinde na Pakistan. Ni ukuri rwose nakagihawe inshuro enye cyangwa eshanu. Akaba rero ari byo yatangaje
none ni mu gihe rero uyu Donald Trump yari amaze iminsi rero agaragaza ko afite gahunda yo kurangiza ibibazo. Trump nanone abinyujije kuri Truth Social yavuze ko abizi neza ko nubwo yarakwiye guhabwa kiriya gihembo ntacyo azahabwa uko bizagenda kose. Nanone agaruka ku masezerano y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagize ati uyu ni umunsi ukomeye kuri Afurika ndetse rwose mvugishije ukuri ni umunsi ukomeye ku isi. Ibi ntabwo nzabihererwa igihembo cya Nobel, sinzahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubwo guhagarika intambara ya Pakistan n'Ubuhinde, sinzahabwa igihembo cy'amahoro kubwo guhagarika intambara hagati ya Serbia na Kosovo, sinzahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubwo kubungabunga amahoro hagati ya Misiri na Ethiopia yari itewe inkunga mu buryo bw'ubucucu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump kandi yavuze ko amasezerano ya Abraham yasize Israel na bimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byemeranyije gucubiza umwuka mubi bari bafitanye hagati yabo mu bihe bitandukanye. Yunzemo ati oya, sinzanahabwa igihembo cya Nobel hatitawe ku byo nkora byose, harimo ibyerekeranye na Ukraine n'Uburusiya na Israel na Iran, umusaruro wose wavamo, ariko abantu bamenye ko ibyo ari byo by'ingenzi kuri njye. Akaba rero ari ibintu Donald Trump atangaza mu gihe ku isi mu bice bitandukanye akomeje guhungabanya umutekano. Reka dusoreza hafi yo ndasabone dukomeze kubana mu nkuru zikomeye zirebana na politike, umutekano, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene igihugu. Amahoro y'Imana bane namwe.